Munyemerere ngaruke ku makuru akomeye cyane ajyana amakuru dukora mu butasi bwo muri ekipe ya Rayon Sport. Bidasubirwaho iyi kipe ya Rayon Sport hari undi mwarabu uri mu biganiro nayo, ndetse uyu mwarabu akina nk'umwataka. Bidasubirwaho uyu mwarabu vuba ahangaha rwose bitarenze iki cyumweru, uyu mwarabu agomba kuba yamaze gushyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko Rayon Sport yamaze kumvikana na buri kimwe kuri uyu mwarabu. Igitegerejwe nuko uyu mwana w'umwarabu rwose agomba kuza ahangaha mu Rwanda agashyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mwarabu aturutse mu gihugu cya Algeria, akina mu cyiciro cya kabiri. Ndagira ngo byose mbigarukeho bive imuzi n'imuzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe, ukore kunzogera, ndetse wibuke ukore na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu nguyu ni umukinnyi ukomeye cyane, uyu ni umukinnyi urimo aravugwa muri ekipe ya Rayon Sport, yitwa Amen Harez. Uyu nguyu Amen Harez yambara nomero 10. Uyu nguyu Amen Harez akina muri ekipe yitwa USM Annaba. Iyi ngiyi USM Annaba ni ikipe yo muri Algeria mu cyiciro cya kabiri. Ikindi kintu wamenya kuri iyi kipe yitwa USM Annaba, ni ikipe ifite ni ikipe iherereye ahangaha muri Annaba, ni mu gace kitwa Annaba muri Algeria. Ifite stade, iyi stade yakira ibihumbi 50 kandi bose bicaye neza. Ni ukuvuga ko stade y'iyi kipe iraruta ubunini stade Amahoro. Ikindi kintu wamenya kuri iyi kipe nuko iyi kipe yashinzwe mu 1983. Ni ikipe ifite ubukombe, ni ikipe mu by'ukuri ubona ko imaze igihe kirekire. Iyi kipe rwose, iyi kipe ikina icyiciro cya kabiri ahangaha muri Algeria, dore ko muri Algeria bakina mu duce, bakina mu ntara ya East ndetse n'intara ya West. Iyi kipe rero ibarizwa mu ntara ya East, ni ukuvuga ngo ni mu burasirazuba bwa Algeria, dore ko yasoreje ku mwanya wa 4 ifite amanota yari ifite amanota 47. Iyi kipe yakinnye imikino 30, itsindamo imikino 13, inganya imikino 8, itsindwa imikino 9, birangiza shampiyona ifite amanota 47, ibarizwa ku mwanya wa 4. Uyu nguyu rero yitwa Amen Harez. Uyu nguyu Amen Harez abarizwa muri iyi kipe ya USM Annaba, yambara nomero 10 muri iyi kipe. Yavutse tariki ya 20 z'ukwezi kwa 4 1998, avukira ahangaha muri Algeria, ndetse afite ubwenegihugu bwa Algeria. Ikindi kintu wamenya, akina nk'umwataka, ashobora gukina nka nomero 9 cyangwa se agakina nk'umuwinga. Rero uyu nguyu Amen Harez akomeje kugenda avugwa muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru dukura mu butasi nuko uyu nguyu Amen Harez bidasubirwaho agomba kuza ahangaha mu Rwanda, dore ko iyi kipe ya Rayon Sport yamaze kumvikana na Annaba yo mu cyiciro cya kabiri muri Algeria, dore ko uyu nguyu Amen Harez yaranzwe n'umusore witwa Ryan. Uyu nguyu Ryan akimara kujya ku butaka bw'u Rwanda, dore ko nawe aturuka muri Algeria, yahise aranga uyu mugenzi we witwa Amen Harez, amuranga muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse ababwira ko ari umwataka ukomeye cyane. Iyi kipe ya Rayon iramureba ndetse iramugenzura. Rero bidasubirwaho uyu nguyu Amen Harez agomba kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport. Vuba ahangaha rero nta gihindutse, mushobora kubona uyu nguyu Amen Harez ageze ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko muri ekipe ya Gikundiro cyangwa se Rayon Sport. Nshuti mukunzi wa Ibyegeranyo Empire, reka ngushimire wowe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagira nkubwire ko ntahandi hantu wakora amakuru y'impamo, ntahandi hantu wakora ibiganiro byizewe usibye ku Byegeranyo Empire. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo tujye tubana uko bukeye n'uko bwije. Ndagushimiye cyane.